Bwana Garuya na nĩngwenda gũtĩa ndungata cia Ngai iria cirĩ haha na ngathĩ ciao ciothe. Your Grace Archbishop Sarah tũrĩ nao, Bishop Sarah tũrĩ nao, mũno Bishop ũrĩa ũtũmĩte tũgĩũka mũthenya wa ũmũthĩ, Bishop Dr. JJ Gitahi na spouse waku na kanitha wothe wa priesthood, atongoria itu Waziri Moses Kuria, Your Excellency Deputy Governor Mheshimiwa Muratha, Terida Mheshimiwa Sabina Chege, Mheshimiwa Waje. Ngwenda kunyiha mũno makiria nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩnene mũno makiria ndaheo nĩ atongoria arĩa tũrĩ nao haha, na kĩrĩa kĩratũma ndĩtigire gũthiĩ haha Garuya ararĩria niho hako hahunjĩrio kiugo kĩa hinya mũno makiria, kana Ngai nĩ wa kwĩhokwo, na nĩ ũru mũno thiĩ haha njuge ciugo ingĩregana na icio. Ndĩ haha no ndekerwo, no ndĩ harĩa ndingĩrekerwo, maũndũ makwa no mahĩtane mũno makiria. Ũguo nĩkĩo gĩatũma njarĩrie haha, na nĩ ndetĩkia Bishop ciugo iria wauga atĩ Ngai nĩ wa kwĩhokwo. Nĩ ndetĩkania nawe atĩ Ngai nĩ wa kwĩhokwo, tondũ atongoria othe maikaire thĩ nĩ anene kũngĩra. Mũtongoria mũnyinyi mũno nĩwe warwo arie, kwani amba ya atongoria arĩa anene mũno makiria. Ngai nĩ wa kwĩhokwo na nĩ wa kwĩhokwo, na nĩonania ona ndaneterera mũno kwĩonania eonania ũmũthĩ atĩ mũtongoria ũrĩa mũnini mũno ona ndĩretĩkia atĩ ndĩrĩkia kwaria njikare thĩ na Moses Kuria aiganĩre na inoke mũciĩ. Ndĩtĩkia atĩ ndarĩ aria twauma, tondũ anjĩra na nĩwe warehe Bishop ũhoro ũcio wa kuga mathaa nĩ mathiu mũtongoria ũmwe no kwaria warehwo nĩ Moses Kuria. Na ndakĩigua Ngai nĩ wa kwĩhokwo, tondũ nĩwe ũmbaga Moses Kuria akauga maũndũ marĩa ithuĩ tũngĩremwo nĩ kuga nĩgetha agatugĩra. Rĩu nake maũndũ marĩa ekwendaga kuga na niĩ ndĩmugĩre ũmũthĩ. Ũguo kwa njĩra nguhĩ mũno makiria, hihi nĩ ũndũ andũ arĩa tacemanĩtie, niĩ njĩtagwo Methu na nĩ niĩ seneta wa kaunti ya Nyandarua. Nĩ njũkĩte na gĩtĩo kĩnene gĩa gũkorwo atĩ Bishop JJ na family yao, na nĩ njũĩ nĩ kũragwetwo mũno makiria atĩ kũrĩa tũgathiĩ mathiko nĩ kũndũ gwĩtagwo Kaimbaga, nĩ andũ akwa a itũra rĩakwa, nĩ andũ a kuma kaunti ya Nyandarua. Ũguo kwa niaba ya andũ a Nyandarua, Bishop wamũkĩre ndũmĩrĩri itu ya macakaya. Nĩ ndaugire twarĩ kũrĩa Blue Springs, na ndĩrakwĩra ira twĩ mũciĩ, na nginya ũmũthĩ nĩ ndoka tondũ ndikwenda kũnoga, atĩ kwa niaba ya andũ a Nyandarua we condole with you, na nĩ tũranyitanĩra nawe na nĩ tũracakaya nawe. Wa kerĩ, arĩa mũgakorwo mũkĩte kũrĩa gwitũ Kaimbaga kuma matũra mangĩ, nĩ ngwenda kũmũnyita ũgeni mũno makiria, mũigue mũrĩa nyite ũgeni na mũigue tũmwamũkĩire na nĩ tũmwĩharĩirie na nĩ tũmwendete. Nyandarua nĩ bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ. Nyandarua nĩ bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ. Nyandarua nĩ bũrũri mwega na inyuothe nĩ mũĩ. Na mũndũ ũrĩa wĩna nganja oria JJ kwao nĩkũ, amwĩra gwĩtagwo Nyandarua, mũmenye nĩ bũrũri mwega. Ũguo ndarĩkia kuga ũguo, kwa niaba ya atongoria aya othe mokĩte na arĩa aingĩ matarĩ hamwe na ithuĩ, no twende gũkinyia ndũmĩrĩri itu collectively ya macakaya. Bishop JJ, especially arĩa tũrĩ a kĩama kĩa UDA, especially arĩa tũrĩ a Kenya Kwanza, nĩ mũĩ Bishop JJ nĩ arũgamire na akĩrũgama na ithuĩ, na akĩrũgama na ithuĩ mũno makiria. Kaingĩ atungatĩri na nĩ wega mũno makiria nĩ maugaga ũrĩa Ngai ekwenda kuonania ũcio nĩwe tũkũnyita guoko. No Bishop we nĩ augaga ũrĩa Ngai arenda kuonania already nĩ anyonetie, tondũ mũtongoria wanyu netagwo William Ruto na nĩwe tũkũnyita mũno makiria. Ũguo Bishop tũkĩte haha ta arata aku, tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri itu ithuĩ enyewe, na tũgĩkũrehera ndũmĩrĩri ũrĩa ũrerirwo nĩ president wa bũrũri wa Kenya atĩ we condole with you ihinda rĩrĩ iritũ mũno. Nĩ mũĩ rĩrĩa kwarĩ kũhiũ mũno makiria. I remember na president nĩ akũgweteire rĩrĩa kwarĩ kũhiũ mũno, rĩrĩa makomishina ma ABC maharaganaga amwe magathiũ harĩa twarĩ turning center itu ya kĩama ya Kenya Kwanza. Ũmwe wa atungatĩri arĩa matũtongoririe kũhoya rĩrĩa tuonire ta kwagĩa nduma mũno arĩ Bishop Dr. JJ Gitahi, and we do not forget and we do not take it for granted. Ũguo kwa niaba itu tũkĩte tondũ wĩ mũndũ mwega na wĩ mũrata witũ, tũtikwenda kuwe imagine ruo rũrĩa ũraigua rwa kũrwo nĩ mũciari, tondũ nĩ ruo rũritũ mũno makiria. Nĩ wĩ thikũ cia hakuhĩ nĩ ndĩ arĩho. Tũkwenda gũkũria o ũguo kwahoywo Ngai ahorerie ngoro yaku
na horerie ngoro ya family yanyu na mwitikire ati uguo niguo Ngai onete niguo wega na tugakena muno ni utungata uria muratungatire tungiraigua uru muno ko turugamite ha bishop tukaigua ati maitu he undu wake utathire wega maitu he handu arekereirio tugakena muno ni undu utungata uria muratungatire maundu macio mothe magwetwo maitu tugakena muno muno makiria wa muico hihi kana wa keri na muico nigetha tukitambura tongoria aria mari haha ni muthenya wa aramithi riria ndokire bishop ni nderirwo ni kamiti na ngigirwo murigo muritu muno ni andu aya me haha me thutha wakwa mundu gwitwo Githae na Karango wa Muraya na by the way bishop riria tuokite gwa kwigongona riria ndaragia ndeto ciaku ni ndaririkana kaundu ati riria tweritwo turie JJ ati gutiri undu JJ arigagwo ni twathiete igongona riake ria kuruguria ati ungienda undu wothe urigitwo niguo urie JJ na uria JJ ndangirigwo mundu aworirie JJ kiuria kimwe gikimuriga no Senator wa Nyandarua tondu oririe JJ mundu utarigagwo ni ciuria mukurino angigia kihara ungimenya atia JJ akirigwo mukurino oguo mukurino ito Karango wa Muraya na acio angi ni manjirire no wega tuonanie urata witu na tukiamukira ndumiriri tulipokea habari na risala za rambirambi za mheshimiwa naibu wa rais mheshimiwa Rigathi Gachagua na pia akatuma mchango wake ili kushikana na kuungana na familia ya rafiki yake na ndugu yetu Bishop Dr. JJ Gitahi. Pia siku ya Friday Rais wa Jamhuri ya Kenya akamuita Bishop Dr. JJ na mimi mwenyewe nilikuwa siku hiyo nilikuwa huko State House. Nilipata nafasi tu hivi lakini hatukuonana hawa. Wao walionana mahali walikuwa naingia na mahali watu wakubwa walikuwa naingia. Sisi tulikuwa tumebaki mahali nyingine watu wote walikuwa nakaa. Na akatoa rambirambi zake na risala. Akamtuma ndugu yetu kiongozi rafiki yake Mheshimiwa Dennis Itumbi ili akuje alete salamu zake za rambirambi na pia akaleta mchango wake. Baadaye Mheshimiwa Rais akaniita na akanituma hapa na mimi najua Bishop hujajua. Aliniambia alikuja hapa kwa kanisa hili la Priesthood na akakuja hapa na akaworship na watu wa kanisa hapa. Rais alikuja hapa ama hakuja? Alikuja hapa ama hakuja? Na pia akaniambia wakati alikuja hapa iko ahadi aliwaachia. Iko ahadi aliwaachia ama hakuacha? Iko ahadi aliwacha hapa. Unajua mimi sikuwa niliambiwa rais wa Jamhuri ya Kenya alikuja hapa na akawacha ahadi. Na alisema aliwacha ahadi hiyo kama mama ako uhai. Na hangetaka mama apumzishwe pale Kaimbaga on Tuesday kama ahadi yake haijatimika. Kwa hivyo mimi mtu mdogo sana nimetumwa hapa. Mtu mdogo hapa. Mtu mdogo sana sana sana. Kwa hawa watu yote mtu mdogo sana. Kwa sababu Ngai na wakwihokwo. Ngai na wakwihokwo. Na hindi mwetene Karango ajirire Ngai egocithagia na hiyo iria ciekaga atia. Sasa hata wadosi wakiwa hapa rais akatuma ule mtu mdogo kabisa akamtuma hapa kwa sababu ya ahadi yenu. Rais alisema alikuja hapa kwa sababu alipenda sana hii kanisa. Akawaahidi atashikana na nyinyi na ataungana na nyinyi kwa biashara ya kujenga kanisa lenu. Na akatoa ahadi hapa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Amenituma leo hapa kutimiza ahadi yake. Amenipatia pesa taslimu. Shilingi milioni 1, shilingi milioni 2, shilingi milioni 3, shilingi milioni 4, shilingi milioni 5. Sijui kama ni nani ndio atapokea kwa niaba ya kanisa. Mimi najua Bishop Joe kupokea pesa kwa niaba ya kanisa. Shilingi milioni 5 kwa biashara ya kujenga kanisa la Mungu kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Bas, hii ni pesa yenye rais aliahidi hapa milioni 5. Tumwambiaje Mheshimiwa Rais? Tumwambiaje Mheshimiwa Rais? Nimwambiaje Mheshimiwa Rais? Nimwambiaje Mheshimiwa William Ruto? Aliahidi ama hakuahidi? Ametimiza ama hajatimiza? Aliwaambia bei ya mafuta atapunguza, amepunguza ama hajapunguza? Aliwaambia uchumi atadhibiti, amedhibiti ama hajadhibiti? Ameshika Kenya yetu sawa sawa ama hajashika? Kwa hivyo mimi nataka nifikishe mambo yangu hapo, nitambue viongozi walio hapa na pia tumshukuru Mheshimiwa Naibu wa Rais ambaye pia ametumana kwa kushikilia ndugu yetu Mheshimiwa Bishop Dr. JJ Gitahi.
Nimwambiaje mheshimiwa naibu wa rais? Nimwambiaje mheshimiwa naibu wa rais? Nimwambiaje mheshimiwa Rigathi Gachagua? Asante sana. Hapa niko na viongozi wengi ambao wamesema hawataka kuongea. Wameniambia mimi niongee kwa niaba yao. Lakini nitawasimamisha tu ndio muwaone. Ndio niamini kabisa Moses Kuria leo hataongea. So mimi nataka wasimame viongozi wote walio hapa waheshimiwa ili tuwatambue. Wakija hapa ndio itakuwa sawa sawa. Ndio waonekane tu. Ndio nione Moses Kuria kama anaweza karibia microphone na akae chini kama hajaongea. Na mimi natumainia kuwa waheshimiwa hawa wamekubali maneno hiyo kwa roho safi. Mheshimiwa Moses Kuria, hiyo ndio tumekubaliana na umekubali hivyo hivyo. Basi tunaanzia kwa ule mkubwa kabisa, waziri wetu wa Public Service Performance and Delivery, Mheshimiwa Moses Kuria. Alikuwa hapa Bruce Spring, amekuwa hapa nyumbani kwa Bishop na ni rafiki yetu. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa party leader wetu wa chama cha Jubilee. Mheshimiwa Sabina Wanjiru Achege. Asante sana. Mheshimiwa mbunge wa kina mama wa hapa Kiambu, rafiki yetu, rafiki ya JJ ambaye ameshikilia familia hii, Mheshimiwa Ann Wanjiku wa Muratha. Mheshimiwa Deputy Governor wa County ya Nairobi, Nairobi City, na hiko mtu alikuwa anaomba kazi. Hiko mtu alikuwa anaomba kazi. Wewe ulikosea sana. Kama unaweza omba senator kazi kama Deputy Governor wa Nairobi, ama hujui Deputy Governor wa Nairobi ni nani? Anaitwa Mheshimiwa His Excellency Mheshimiwa Njoroge wa Muchiri. Watu wenye wanaona Nyandarua ni mahali ndogo. Deputy Governor Njoroge Muchiri ni mtu yangu ya huko Nyandarua, lakini siku hizi amehamia hapa Nairobi. Mheshimiwa aliomba kiti ya governor, mbunge wetu wa zamani wa kutoka Thika, Mheshimiwa Wainaina Wanjangu. Wapi makofi ya Mheshimiwa Wainaina Wanjangu? Nimesikia MC wa hapa ako hapa. Very good, kuja Mheshimiwa. Ndio usiseme mimi nilikosa kutambua viongozi hapa, wewe ndio utasema jina yako, ndio utambue MC wenzako. Watu wa KWS Priesthood Church, habari zenu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Niko hapa kwa kumfariji ndugu yangu Bishop JJ, na kwa leo sitaki kuongea mengi manake si siku ya siasa. Na leo ama hii wiki tuseme KWS tumekuwa na msiba, manake pia tulipoteza vijana wengine kwa kule Students KU, na ningeomba pia muombe kule nyumbani around 11-12 they passed on. So tuendelee pia kuombea. Lakini bwana ndugu yangu Bishop JJ, mimi nakuhakikishia ile zawadi ambayo sisi kama county nikiongozwa na mkubwa wangu hapa ambaye ndio DG Bishop JJ ameshikilia sisi kama watu wa Kahawa West. Na mimi nakuashua Bishop, titles za kwanza kutoka Kahawa West, moja yazo itakuwa ni ya hii kanisa ya Priesthood Fellowship Church. So that one rest assured bwana Bishop kwamba you're in the first amongst the many tutapatia title katika hii shamba ya Priesthood Church. So sina mengi ya kusema ila tu ni kumwalika dada yetu Faith Mwaura ambaye alikuwa amesimama. Faith Mwaura. Yes, the rest can introduce themselves. They're a bit, can come along. God is good. Know the time. Nijetago Ruth Waithera, thuritwo Githunguri, kuria gwitagwo Githiga. Ngai wa moyo murathime, Pastor JJ, poleni sana in your family. Jetagwo Liz Muthoni wa Mbugua, thuritwo Muranga, wodi etagwo Kinyona, na kuria Muranga ngoragwo ndi deputy leader of majority. Bwana Yesu asifiwe. Jetagwo Emma Wangari, na ndi director wa Kenya Industrial Estates. Condolences to the family. Bwana Yesu asifiwe. Geithia yoguo, nie jetagwo Dr. Faith Mwaura, ndarugamite guku Kahawa West, guku niguo gwitu, Roysambu, njeritwo guku Kahawa West, no ngihurio ni muthuri uyu gwitwo Moses Kuria, akindwara Kiambu nduike deputy governor wake, na ningenete muno kuona nioka mucii kumugeithia.
Bishop, pole sana, tumesimama na wewe na Ngai akuhe hinya at this time hamwe na mama. Thank you very much. Tutie ciugo ingĩ tũkuongerera makĩria maicio. Waziri Moses Kuria ena rwĩmbo kũnjĩrĩte nĩ enda tũine. Na ngũcia rwĩmbo rũu ruti maroho-inĩ tondũ nĩ ndarũriganĩrwo. Ũguo rwĩmbo rũu ngũcia rũtikũhĩtũkĩtio. Niĩ ngwenda gũkinya hau. Ngai witũ mũrathime mũno. Asanteni sana na karibuni sana. Bishop, commitment yo ũguo ndauga ngwĩrĩtwo nginyie o ũguo nĩ ĩrĩa president amwĩrĩire nĩ ũndũ wa waki wa kanitha ĩno yanyu rĩrĩa okĩte gũkũ. Ngai amũrathime mũno. Thank you. Hũrĩra icene ta rũhĩ rwega. Wow.